enshonga egyekirizeyo okuteganisa irwariro rya Rwamagwa erirukukozesibwa abantu bingi ya gavumenti yeffe ya Uganda mugombolola Rwamagwa Sub-County kati olwatuuse kwe kulaba ekiwandiiko ekirina fuyaga kiriranga ng'erya Catholic Parish. Nze okusaba kwange tuyina okusooka okufuula awamu chairman baziira n'aba executive ye ne mwami Sam Kagola aba executive ye netulowooza ekyokukola ffenna awamu toyinza kulekako omu bwe tugenda ababiri kitutuwa Mamomba arukukoresa irwariro ne betombwitira mukuru w'ebyamagara kuba niwaremiise gavumenti okutamu embazi. Irwariro lyakugamba nti liri under Catholic tiribeera nko mu gavumenti kyenyamiza bye bimu ku bye bakozesa nti eddwaliro litiririiwo Mkalo ni wakati ya kumbuwe. Ndiku jaka shangirwa liriho. Mazanya kwa kuyanechi nebili. Ndiku wakega kumeti. Ahabencho pili kuzungu. Gwamampa. Teka hantu ya gavumenti. Irwariro rya Rwamagwa ryahida ryahere senta yakana kandi umukuru w'ebyamagara nagira ngo enshonga ezinubija kuzitereza kitaka. Obumulumulu obutono obujja tubusubira naye ate butegeera binengedde tugonjolamu tulaba ndebeera eterera batukakanyiza wamu n'abatuuze n'abakulembeze baffe. Omuganda makuru Bishop wa Bunyoro Kitara Diocese mu district ya Kibale aigwira hirwaro rya Busesa Community Health Center ya Kashatu okuhobereza bwa bushana munonga abantu abatarikwebasa. Abwa enabling environment ya government nyakuroho inyakuri mu bubembezi ya NRM icyo mukurora n'abakoza mu bitongole bya government barumu bakura bamu okwekambisa abantu mo hazike ebitusinga kukora muno hano bweza bokeberenda indantinento okuzalisa deliveries tubona okugema abana abato that is immunization. Abaturani bagira ngo irwariro bahwerire ngendo ningwa barikuza kuronda obuhereza iyambere umburwaire kandi nidijanja abana ikiza Iranto sima kitalishadi utohereza obuhereza buno akitweka kino yene nati ayamberaniza abakazi buli kya kasatu tuhereza obuhereza bukugema abana no kugema abakazi abayine no kira kwija kutusomesa amaredi yao kusangira obuhereza bwa hano buliko bulungi kuba ngene irwaro nibikilini abantu abarwaye hebakurara. Dr. Richard Rwegor, Executive Director wa Busesa Community Development Organization, ekitongore kirukushagikirwa reri nagira ngo behireyo kwera abatura batine chwera. Ensonga enkuru ebari okubungira ebyo obusibiki n'obulimi ahamu n'ebyo obwomezi ebitukuhereza omukitweka kino. Kandi tukusima okurora nti asobere kubungira famu yetu mbali ali enkoko ezamahuli enkoko ezenyama broilers. Amakuru agagasha kwa Sandeke William na Thomas tumwebaze.